Ki Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendai Lodge Shillong, bat ke Orange Nissan Lomso Port Shillong. Wan bantit ya ke Kali Datsun Ready Go Batamai, kabas kem bat Bidor. UMLA Jongkanongpo constituency uba Meral Bonds aim haga arpo nyo terik urisa arjar arpo ula plepet ba yika yeng dorbar jongkasnong umskun bat kawaipat kapankanasnong hagasnong umrangsai kibadai kisnong kibadan marsenda bat kasurok ba National Highway 6 Haribhoy District yika yeng dorbar hagasnong umskun latay lang bakas scheme SRWP haga jinglut kabasilak tengka bat kapankanasnong ha umrangsai pat lamanghi daka scheme SRWO haka jinglut kabalakot siya kasilak sanpaw tengka. Haka ni kasngi lasakilang da President Jongkanongpo Block Congress Committee uba Plilat Tiuso, Vice President uba Primrose Lingdo, uba Langro Ingti, kirang ba asnong bakuntum ya uba Stephen Kshiar, uba Longru urang ba asnong Jongkasnong umskun, bat uba Donbok Harsendi urang ba asnong Jongkasnong umrangsai. Nganya tuang ne yupi. Ngadap daga jing susi kabakraw habang ayoi hakaposlap kaporiur namata kanya kasulok kapangi ngiyakan ba ubat ngisem jing jar hadu menta. Ki kena school bapli na ying gihap banbat ya kijuti gimuja gi jongki hakti ar kilometer bakin mi na ying ban poi sa JS road surat ba bannet sa school banliwat ya kita kijingnang kijingtip katkum kajuk ka bamenta kadai kajuk syai kaba iwei pa iwei minum kam ya kata kijingnang kijing start Henry habang yung ikum kirurong ba bakini kiye kiwan siya niya sofi bunsin na kaliang kasonga habang yung yakum kini nga jaumat Henry jar la kata ngaong ba ublay umnom ino ing buat haga juga por iya mele jungi imnom ino ing bijing don kam kidan sibun apa kasnong ke jongpi apa ngangit kene ke bahakmat namar kata nadu musimti kum orang ba sinong opom u emele ngila persang berpet ye kilat kilenti kumno banla banyerap ani ka sinong ke jongpi barok sikatu melakran di orang ba mane kade ke baham hapo jong ka urban apo ka census town gipot po nongpo ande nadu usnem arjar khandriu kadan gejing persang nakaliang jong kesenjuk irang ba sinong jong dipra sinong kaba ilat ho ke application prepare ka district council ka town committee po nongpo ka urban atom ta prepare naga benta ban pelajno yapi agajing hapo jong ka town committee bat nagaliang jong ka sarkar namar ba menta kasnem gede kasnem kaba ihap ban tho ya kani ka thana samari lani ka census ka bangipat kalabu ba hadu kalai buai tarik ka jom u Desember kande ka por ka ba kino kisnong ibakwa ban mi naga taun lani ibakwa ban rung sa ka taun ila ban apply kani ka por komiti jong ka district council ladap ban menjur ban pelajno ya ki prateli kisnong napo kanong po town ban hagaju ka por kapasa kalom stang ban regularize apo ka house namar pamenta ka session jong district council kidang yak don kam ban penskem yaka hapo ka ying dorbar nang bakandon gajing itu bat bakan long an edai na kata kadaw agani ka por bang iyang hang neru katma kampat put gajing ele kadang yak tan enda na menjur na district council nang kagit sa pendek ikiwe ke formality gimana kaliang jong district council kin haban tho caki sapo GAD sapo census operation jong gari gajongi ban penhap no sa rural ini bale ngakren ye kani namar ba yaw surok ladang ye kren yaw surok
laslem ila kwa ban pendruk daga skim PMJSY kan iksenong ngejong thi mlak namar ba pinang hap hapo ba census town barok sikatku de menta si jam arjam ngilayak sakmat ban ingit scam bagane kan sa urlong nam ta kijing mentoy ngejong thi ban nganong yepi kan ngapor kumnong nikmat mar sendep ya kini ki formality kijing pendem ki kot kisla officially nakaliang district council nakaliang jom di borpej hapo ka district bat kumta ter adin balade penbiang ngin si yesong ya gedor warsunong ngan support ya pi bangin support ya kinong ki officer jom ka PWD di bahapo ka division ke jongi bat kumju uru ya DPIU jom ka PMJSY bahapo ka rebaho district ban penrum ya kan ka sinong jom pi hadin bagi kot isla ila dek penbej nakaliang district council.